Hello everyone. أبقالات زرهابة فيديوهات كامل جمر قرب جيرنا لنا لو معلتها نايتن 50 شوعتن نحر نقد صبوق مهانو عم مغلاص انت كملن قالات 30 كلتن ريانينا تنترفا كنقصينا مالتي مجمره a basic and common دخون قالات رينا قصيلنا stronger praise بزل عليه وي بعمق دبل خنا نقلنا نتقوم لغاتينا قصيلنا نسبات وين التالنت ملكت حجها ارت ميوزك فيلم زعما السنغر كنا نقول قلت كنا نتكملوا قالت رينا thought provoking thought حسب ماشي حسب زفلفل حسب زبقس ماشي قال بقالو thought provoking the movie was very thought provoking تا فيلم بحقي حدش حسب تحسب وحسب كتمنشو تحجز عينه نيرة نمبال الفيلم نقول له عنقوي قال deep قال بقالو عميق ماتيو deep زخانة تركم زلونا قلت كنا ويتترجموا فوكس زي كونه عميق مهان قلت كلامون الفيلم نقطمي وين درفي كنا نتكلم نخل that poem is really deep and meaningful that poem is really deep and meaningful عميق زهنة ترجم زلوا قطمية كنا بالكلام original زردي original ما بقولاوي مالك قال بقالو الذي كده زي كونه حدش تسرح مهانو أمرأي okay this is a very original idea This is a very original song. كلمة زي سمعي أبزي هنا بتشتو مالتي. Powerful. Power حيليش الذي powerful حيال. حيال من الأخذ اللغوي عبيتر من اللغة نقولها. It's a powerful movie. كنا بنقول it's a powerful song. كنا بنقول It's a very powerful speech. وين كنا بنقول زرابات وينو. أتي أبكر من هزب واتيو بسبب حدا قد زراب سمعي. تسمع زرابة أزيو. نقول سبب تنكف وي حيل اللغة a powerful speech. كنا بالنقل touch قال بعض تنكافيو أب كمزي سمعت هنزاو كلاجن is touching يعني تنكافيو which means physical ليكون اللي بهذا تنكف نجار بسمعك أنا جار تحزن وي كتمهي وي كتدانا جت زي بركة عينت تحسه ذا لو مالك لذي touching the story was very touching I almost cried the movie was very touching دابلنا ما عندي سمعت كاس تنكف كم زنبره كنجلس نخل masterpiece هذا بلوس راح مالش ولا أما إيش حس راح حسب this is his masterpiece يعني خاب تدخل سرحه زي تفليتن لعل زبالة كبر يخون درجة زلوا سرح مهانا this is his masterpiece تاج سرحه ويزل عليه تبص على ويزل فلتات كون تخل كاب سرحته بلس زبالة مالش innovate مهازيو مهزوي الذي innovative مهازن الزلوا فليز ولا نقدر مهانو أما جلسكا نحدث نتوب لاينس sculpture كرساماتي وين نكبا painting نقول لنا خل your app is really innovative ويكا application app ناي كمبيوتر your app is really innovative نتقد محجز نبرز ماسل كأوزوات عليكونس حدش نقدر زلوا مهانو كنجلسن كندنا كلنا نتكملوا معلش beautifully done زي تقال كوردينر على beautifully done بسرعة تسرعه وي ملكوع بزغنا ملكوع وي بزحاشة ملكوع استفاد سما وي بلوس finishing الله صح كنزارب لنا نعم this painting is beautifully done this painting is beautifully done السار حط راح يكون ولا في الساميو أزجي بلوس مهانو كنبرها لنا ماج well made كاب بسرعة تسرعه made كاب make was the past tense form كوينه نابزي نعملت made in China نبل أب كنا نريو أم مكينا بقوله made in Japan made in نبلنا نقول صنع أبي هم سرح الذي well made كاب بقبوط تسرح سبوط تسرح well made it's a well made chair دلداليو ده هذا سيدا نه هذا carpenter سرح تزرب تليها تسيدا دلداليا ملكها كرسة تفينيشنها كله نحبها لك هو it's a well made chair بسرعة تسرح ده بوقع بفلي تقدر نستسرحي نمبال كله expressive مدهجين speech كونغل ويكا أب عينو أب تامتو بقلون سبتري أنا قرالو expressive جلاسي مالك express بقلاسي لذي expressive his eyes are so expressive تي زبلا زلا قريف كأب عين تاني حيا كمل حسين تايو زبالو على تغنيون عينه يتحسنها زبل عين تبهلالو ولا بمنحسو أيكون دولة كأجن نحقهم يكون أب عينو تريو لذي his eyes are very expressive okay تي نحق خنسي أب عينو تأكل وتريها حبسب قالوا لالي
ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ካልእ for experience and places እንተመክሮ ናይ ሰብ ወይ ንቦታታት ኣብ ምግላፅ ንጥቀመሎም ገለፅቲ ቃላት ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ገለፅቲ ቃላት ከ breathtaking ማለት ሰንበድ ኢልካ ትሪኦ በቃ በድናቆት ትሪኦ ነገር ማለት እዩ okay the view from the top of the mountains is breathtaking up to mountain kan ነቲ ከተማ ይኹን ነቲ ወሓይ ትሪኦ خلاص በቃ ኣዝዩ መሳጢ ምዃኑ ኣብ ምግላፅ እዚ ኤክስትሪም ወርድ ይባሉ peaceful ordinary word kapta peace ሰላም ትብል ቃል መጽ ስለሆነ peaceful word እዩ okay care ኢልና careful ንብል use ኢልና useful ንብል ጥቕም ዘለዎ peace ኢልና peaceful ሰላም ዘለዎ ንብል the village is quiet and peaceful ምስ ከተማ ብዛዕባ village ወይ ከዓ ካብ ከተማ ወፃ ዘሎ በረኻታት ጎቦታት ዝዛብ ከለኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣገላልፃ እዩ okay the village is quiet and peaceful relaxing to relax ካብ ቴንሽን ካብ ሓሳብ ነፃ ምዃን እዩ ሪላክስ ናይ ሪላክሴሽን ብጀግዲ ከም ዘለዋ ላትኛ ትቀውንያ ስለዚ ሪላክሲንግ ካ ሪላክስ ትገብር ዝገብረካ ባህ ዝብል ማለት እዩ ባህላ I had a relaxing day at the swimming pool I had a relaxing day at the stadium ካብ ሓሳብ ናይ ስራሕ ጻቕጥን ገነገን ወፂኻ ሪላክሲንግ ኣምሮኻ ነፃ ኮይኑ ዝውዕለሉ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ኣብ ምሕንባስ ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ካልእ ከምዛ መሰለ መዘናግዒ ቦታታት ማለት እዩ relaxing magical magic you ካውን ዘይክእል ነገር ከም ዝኾነ ገይሮም ዘሪኡኻ ማጂክ ንብሎ ነገር magical ቴከስ ካውን ዘይትፅበዮ ነገር ካውን ዘይክእል ነገር ካውን ከሎ ኣዝዩ ፅቡቕ ማለት እዩ okay ካብ ተሓስቦ ንላዕሊ ወይ ካውን ይኽእል ካብ ትብሎ ንላዕሊ ፅቡቕ ኮይኑ it's magical ኢልና ክንገልፆ ንኽእል the concert was a magical experience ሓደ ኣዝዩ ተጨኒቑ ፀጊሙ ነሳ ኣብቲ ኮንሰርት ዝባዕለ ተዳ ፍሉይ ባህ ሰሚዖ magically ካብ ዝነበሮ ሽተስ ኣውፅኡ ኣሎ ማለት ስለዚ magical experience very good experience ኣምባል ንጥቀመሉ unforgettable ዘይርሳዕ ማለት እዩ unforgettable memories እዩ okay that was an unforgettable night ሓደ ምስዕርትኻ ምስ ፈተውትኻ ክትዘናጋዕ ክትስዕስዕ ዝሓደርካሉ ለይቲ ኩሉ ሻዕ ዝክረካ ይቃላና ዓመታት ዝከረር ኩነታት ኣሎ unforgettable ኢልና ክንገልፆ ንኽእል lively live L-I-V-E ከምዚ ስክሪን ትሪኦ ኣለኹም live በኣካል ትሪኦ ናይ ቴሌቪዥን መደባት live በሃል live ለኻ ህይወት ዘለዎ ማለት እዩ ህይወት ዘለዎ the market was loud and lively ሰብ ዘለዎ ህይወት ዘለዎ ክንብል ከለኻ lively ከም ዝበለ ዝሕልሕል ዝበለ ዘይኮነ ማለት ልክዕ በንፃሩ charming ምዘግየ ንሰብ charm ግርማይ charming ሰሓቢ ምጩው ደስ ዘብል ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ስለዚ charming what a charming little cafe ኣብ ሓንቲ ካፌ ኣቲኻ ስእልታት ኣብ መንደቕ ዘሎ ይኹን ትጠዋሉ ይኹን መቕረቢ ትሕዝቶን ኩሉ ነገራት ኣባሂሉካ what a charming small cafe what a charming little cafe ነታ ካፌ ምጩው ትባህ ትብል ዓይነት ውሕድ ኮይኑ ግን ኩሉ ነገራት ኣፅቡቕ ምዃኑ ኣብ ምግላፅ ኣብ ምግናን ንጥቀመሉ ካልእ enchanting the first looked enchanting in the moonlight እዚውን ተመሳሳሊ ኣዝዩ ዝስሕበካ ነገር ኣዝዩ ኣብቲ መስጠት እዩ ባህ ዘብለካ ነገር ክኾን ከሎ perfect ኩል ሻዕ ንጥቀመላ ቃልያ ዋላ እኳ ኤክስትሪም ወርድ ትኾን ግን ኣዝያ ፍልጥ ቃልያ perfect ፍፁም ማለት እዩ ጎደሎ ዝበሃል ዘይብሉ ከምዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢልና ንገልፆ ነገር እዩ perfect ጎደሎ ዘይብሉ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ስለዚ it was a perfect weekend ተልና it was a perfect weekend ተቐዳመ ሰንበት ሙሉስ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ናይ ብሓቂ ባህ ደብል ቅር ደብል ነገር ዘይብሉ ሙሉእ ዝኾነ ቀዳመ ሰንበት ናይ ብሓቂ ናይ ምዝንጋዕ ዝኾነ ናይ real holiday ኢልካ ትገልፆ ኣለኻ ማለት እዩ ሙሉእ ዝሕጎሰካ ነገር ኣብ ከምዚኣ ኮይና እምበር ትብሎ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ perfect it was a perfect holiday ንብል it was a perfect weekend okay ከም ዝኣመሰለ ኣገላልፃ ክንጥቀመሉ ንኽእል it's worth it ከዓ ዝግብኦ እዩ ከም ማለት worth ዋጋ እንዲ value ወይ ዋላ ናይ ሰባት ሃብቲ ክንገልፅ ከለና 10 ሚልዮን ዘለዎ ሰብ he is worth 10 million ዋግኡ ወይ ደረጅኡ ወይ ዘለዎ ዓቕምስ ክንድኡ ምዃኑ ሕጂ worth value it's worth it ኢልካ ንኣብነት ሓንቲ ጃኬት ትዕድግ ኩሉ ግዜ ብ40 ብ50 ዕድሜካ ብ150 ዓዲካ ትመፂኻ ዝፈልጠካ ክስም ብትኽእል 150 ከቢሩ it's worth it ኢልካ ይግባእ እዩ ክንዱ ዝኾነ ባህታት ትፈጠር እያ ወይ ክንዱ ዝኾነ ፅባቐን ኳሊቲን ኣለዋ it's worth it okay the long walk was tiring but it's worth it ነዊሕ 10,000 ሜትሮ ተጓዒዝና መፂና ትብል ሰብ ኣዝዩ ደክም ግን ኣብ ጥዕንኡ ግን ፖዚቲቭ ነገር ዝስምዖ ስለዚ ኣድካሚ ነይሩ ግን ይግባእ እዩ ፅቡቅ እዩ
ጥቕሙ ይበዝሕ ከም ማለት it's worth it በዚ መገድ እዚ ንገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ጽባቐ ናይ ነገራት ናይ ቦታ ናይ ሰብ ናይ ዕምባባታት ወይ ናይ መግቢ ክንገልጽ ከለና ካብዚ 53 ዝኸውን ቃላት መሪፅና ዝያዳ appropriate ቃላት ክንጥቀም ሓጋዝ ዝኸውን ኣብ ናይ ስፒኪንግ ዓቕምና ኸዓኒ ገለ ኣበርክቶ ከለዎ ተስፋ ገብር ብካልእ ቪድዮስ ከዓ ንራኸብ thank you very much have a nice time